Günde sığmır nehilegin vaqtı aqtara. Bugün bilgi gelen olarak bilgi ustugar birekteyin süsüppe 5 yılın beledi. Süsüppe 5 yıl diye ki yol orta nedekine bu uğunken o günden baran ki aymaq oluğur. Norot oluğur tegnedekine bu kılgas kapçık bir yemek olur. Süsüppe 5 yıl andıra tüger Orasolu'da selene tüger bir oskola 16 verilneşiler oskola var en kullağına bilgin bilgi uğustugar hette tüyençe 506 verilneşi var 912 uçtal 36 oskola hükümetten duran bilinge okutugar satarıyla kamsağına ulak kemiger tüyesiliger Beyetin, ületin, dedemin südetbekke, össü, atın kanı göre kayıskaları köptüğün, inindeki baran yettelitenen bolak, askı olak. İtineden duramın, men bağırayım ete manna gel bir vicaranlarga, kıranam durubiyanlı keyler bir yakı kuru kısıgıvan bir eheltınlar, yörenetçilerge, uçtallarga, onnat yakılayetlerge, kıranam durubiyanlı, ülelerge, Virekterger ulatan sikiyileri, onun tosulaptırgor jogu sorgunum. İstibik kurduk, mususta bastıkı çıgılatıktan 10 çıgılatıkatında bir usutugar dikade bildirildi bite. Ol dikadanın tümükten VHR, mayaga tarjestüne merifriyatiye oldu da. Bihigos kolabıkta onu ığırılar kılıçlarına sıcıvıttara Жиркова Ирина Константиновна, Унна Романов, Лаврентий Афанасьевич. Идинне Романов Лаврентий Афанасьевич Саха Республикатын Юрий Министерствотыттан почетной грамота тустук болушуда. Онда все того кенне гатенехай. Лаврентий Афанасьевичке онна инники беятин летигер Солохан сикиleri onu tu sologor jogu sorgunu tanap duruyana bakar. Dan bilgin emin bir epidemiste eveniz mihabar. Allah'ta bu bilgi vicaran değiller biten onlar bilgin lider kötü kötülüğe uçsallarga gramatları tarafından. Почетная грамота награждается Фадулова Тамара Петровна за долголетнюю творческую работу в воспитании и обучении подрастающего поколения и в связи с празднованием 125-летия образования в Улусе. Начальник управления Санников. Юрий Петрович Санников. Филатова Марфа Петровна. Инди грамотно наградила Неустроева Вера Семеновна.
Награждается Колесова Тамара Семеновна. Награждается Борисова Галина Петровна. Награждается Санникова Светлана Иннокентьевна. Она награждается Санников Егор Петрович. Такие на все стороны терпит. Манаше благодарственное письмо Рекельна. Управление образования Мирган-Глазского УЛУСа. Благодарственное письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, от имени оргкомитета и жюри конкурса песни «Новые имена 99» выражаем глубокую признательность за вашу плодотворную творческую работу по подготовке и воспитанию юных талантов. Желаем дальнейших успехов, благодарим за участие. Председатель жюри Васильева. Управление культуры Мирган-Глазского УЛУСа. Грамота награждается Санникова Алла за успехи в устном конкурсе «Я мечту свою рисую». Так. Я благодарю, кстати. Так,